Kwa hivyo tena modo wakahuo ule wetu atago baba wa gari. Yes. Kana karish. Aikata kile na uru. Yes. Na nakeli. Nakena mana kena mena hida irito muno. Hida irito by the way. Mana kene nike. Anakele mana kena todo jigita kuigua gimakene kana haria 17 na makejita no toru ni mona ata de mundu ngimateithia muno no matire mamenya wega mona ndi makindoro gomagona thari ingikoro ndi uteithio wa munene muno no magutu patron no makariganirwo atiriri ona ni ndi mwethi wa uteithio na ndi mwethi wa muoyo uli mena thina toru one of the guy was the one who was complaining na complaining about a lady groove in ya magikorago mwiritu the guy was introduced to na thutha kahida ugeikara the lady or the guys decided to invite the lady wake mushie wanyita na magetikara gokora ihu no irioro icio cia ruiru wanyita inui gatiriri they quarreled the same day na moiretu uyu na ne ndetire yago atere tondu ni tucema na ngite kiraburi ni mukenyangiru thezi okare wojerere kwa tonjesmanovu wakwa ni kwangu tukijuana vizuri ono kemenya kuria ngeikaraga I'm telling you nigetha ri nituthie na mbere gukimenya menyana I am telling you ongira na nduthi na kireho moiretu agioka na kireho na agikinya na agikiambata stairs ira ikiambatagwo na agikora mwana akimuhingurira tondu mwanake ni akimwirira wega nyumba njikaraga kuria nyumba ira itagwo na woka ugoke number 54 ukuja huko ni third floor utanipata wanyita kuona akiambata mwanake ni aramwana wanyita no mwanake ni ona igona ki na nduthi aigwa na nduthi wanyita kamuhikio cia tiriri okire ri atonya nyumba ri thutha cietagwo formalities ka cietagwo atia ici cietagwo introduction formality kuhagana na ugiikara thi wanyita una akiwa kiambiriria ri kumenya kana mwana kiambia kumenya kana akunywa juice kana soda kana baba kumenya kana oke muhunu kana oke muhutu Olegia yukala akenda akenda markar mo toka natia akana kuleta kidari kala kamade era ukimenya kana he handu gekerithagia gachoma ogekerithie tondu ngigekira atakinyite asa ndwe no gathimu yes kama ni aje niko poa uko na ini ini imeisha saizi ni uwezi pata sai tiakeigwe watu wana ini tingioneka onogeka usaidia anena ini tiguo nake wewe hau haria birika ine icio ri hau no thina wokeire thina hatumire they quarreled yes when the lady realized and they brought your Wi-Fi Wi-Fi ri Wi-Fi ri ni nyamu yo huthagira gutonya internet ni utekuthira data bundles ciaku niguo no anyita ni weyo yes and the lady realized gutire Wi-Fi ni bot wa kinyari wa gikinya we mundu mugiri kiria wikaga uthia mweno wa Wi-Fi ukara kana kwina Wi-Fi ire katia hau ira sachi hau uguo nigetha o switch off data bado exactly wabia kuthira riku area Wi-Fi wabia kuthira area nigetha urie password ni hau kana niweke password ire ona kana yari na kamuti kamwe ngore ni broke ngeko kana ya modo kiupe ya modo 50 bro ndia tiri broti on the day kwa hiyo broti on the Wi-Fi yes na huyu dem akaanza sasa kumuuliza so wewe unaishingi aje hapa kama sasa natumia data bado tu how do you live in fact I've never dated a guy ambaye aishingi mahali kuna Wi-Fi
Yes. Wifi. Thiko ici nä rare thä na nä party ya rä rä nä party ya ingredients cia gå ikara wega nä å bataire gå korwo wä nacio iria bataire gå korwo wä nacio. If you are dating, yes, the modern day lady, yes, arä a mekua rä u na no aigua nä rå irå ati tondu no oke gwaku na aroka gutinda muthenya mugima. Exactly. Kana hihi ona arare kwaja amwira akamwira ati ko ne kuyu uguo ndangiukira ngaikara mucii ko ne kuri wifi na ona bro tiekiro wifi umenye no yongagirirwo mbia atokogeo mbia ai arenda the wifi mundu oga na nduthi. No, the modern day girl. Ko organize ni note ri. Harida rimwe. Ona no thame. Oko organize ni note. Yes. Kana arauga amuri agupaki ha. Akuri agupaki ha. Kana thirici ri aki afford Uber. Manyita? Yes. No aka nduthi gorwa nyitete mundu ucio wa nduthi. Wega. Ndagikobi. Neo kanayo. Azoke be ukuria hau. Wifi. It means ugana withite mundu tareke tuge let's take tareke tuge biseno tuge tere wikaraga ruiro tareke tuge na wikaraga haria borithi-ini. Yes, nditiguo ruiro borithi-ini mafurati macio makoragwo hau nditiguo muikira ure wetari araima kaha west angiuka na nduthi ndi ukumenya mundu ucio agothetwo ni ruo agathuka mutwe mundu arabatara gwikira rugari ne were nayo mundu tangeza kwa bodi kwa ya Uber ni kari magana maigana yes kuma kawe ziginya au itaginyete ngiri hau ndo akamatana tukana matano iginyu ngiri yes na oka asagura guka na nduthi na nduthi ne kaso ona ko riri ona ndi akiume ka west agioka ruiro na matatu obuichi ndiramenya ni ruti iri kuyo ni kuri kuma ka west ni aguka oka na matara ni aguka na matara ni oka na matara nditiguo yes arekio hara stage akiraga tuthi yes ga kuingira riu na borithi riu aingira na hau borithi akora huthirite bea cigana sokia gwo kuria guoro wa wifi yatari na mutwe mwega igana ni ukworo yes ni anake mena yoru muno wigwa magira na te na huyo mdem by the huyo msuper by the yako chonjo lakini sasa hizo story hiyo story ya wifi mimi hapana na wazi yake mambo ilalia tiriri si uhame ndio no mara mutaithia ni mpio akijita akimuria wekili atia akija sasa sini mbembeleze tu by the way in fact mimi niliopt atiwe optire agikira thimo ya Kenya muno itagwa atia hotspot at hotspot nigetha riu muike huthagira data zici yake anyonyage muike anyonyage data zici yake data yake kiweja tiriri amugwite nginya ku ona kugwa tena auruka ni ugo mugwite nginya agikorwo muturira waku uracenjere tondu mundu ria wetagwo agucerere na ni muiretu mwambiririe kumenyana muri onake hau uguo yes mwambiririe kumenyana ni tondu nduramenya what would happen next exactly na muiretu ucio tondu no gutwike ndugu yambiriria hau thank you zoka twike ati agiko murorania wifi ri yagitwike ndoka nyumba wifi ikeke wifi nike mundu tangeza kwa afford kuikirira bundles ri atina eno ino uko njuri atiriri ndoi no ukore mundu me uradate ri kana uri urenda kana ucio wagwitari broti yao ri ndikinyagirwo wega niki ni miruria ya wifi kana miruria kire kugakorwo atiriri ona wona watonya broti yo ri ukiaria no umire nja no ri kwa broti cia muthemba ucio yes hau no unegenie Sio kora ate wewe nyumba ndunyitikaga na thimu mundu akuhuragira hingo ciothe we ucoka kuhura back exactly hiyo tunaweza keleleshana no rugo tweke atwaimana kou tusemanitie na thabari igire kana thabari ithatu ukagwo invite nirako invite yo ukacokia ngatho riu woka andu agacoka mwera andu akurehe ngatho wewe ukakujuria wa wifi andu acoke ati gwikire hotspot unyonya data ciakwa
Kono mage onyita mundu gathio kaingura murango uguo. Ukamwira atiriri nindakena ni gukuana. Ukarikatia. Tembea na majira. Na mlango ndio ndio asuma haiguru na athi. Eni. Ukahikana kahau. Na dirisha no haha corridor ndio kamisake. Ukasokia. Wazo ukaingira babu kurira. Kuria wifi yangu ikatia. Wifi wajikatia. Ndio kwa heshimu. Yes. Kwa heshimu. Ndio tuweke ati uroka hagu ati abe ujiri ati jikaraga ati broti itale wifi. Yes. Na oko ni dera guthi online ire. I'm capable of buying my own bundle. Jikagira data bundle. We orenda wifi ya weka tena ndo na nginya basi ndukiri na data bundles. Yes. Na ni ukona akenyonyithia yake. Na ndo cio by the way kaige matikoragwo. Asa. Bundles. Onoge muragio kamuria kwa nini jana ulikuwa offline? Kaigwa kwa tiriri. Sikuwa na data. Sikuwa na bundles. Ama sikuwa na bundles. Kaigwa tiriri aikaraga ati athino na no arenda kuoneka. You want to be visible. And the internet is everything, no? Yeah, exactly. You have to be online throughout. Okay, exactly. You have to be visible and hauna data. How then? Hauna bundles. How? Yes. Usoka ugora kwakwa. Na wagora ni the capable. Ya bundles. Na nikyo gitumite ona ditindanaga wifi ti priority. It's not a priority. Yes. Usoka ambia kunjuragia ati jikaraga ati broti itari na wifi. Na nikunaga no ranaga na ti ate ne proposal. Ukejiraga ati nduri wa date mundu takoragwo broti atakoragwo na wifi. Ndio ndio kama date acio. Kadeti acio. Girpezi ya konyete ndio kapotere ya bari. Kapotere ya bari. Enda uashukuru na uko. Exactly. Itondu ni gukirigwo rigo atiriri. Kaiguthiaga atia. Na na by the way no kaigwa magiorania mena ihoru muno. Mena ihoru by the way. Uria megwika. Mamwirage atia athame. Kamuria ti uthame. Uthame. Uthie ku. Ngimuria thie ku. Ndamwirire ngimwiraga mwana gcio ngimwira riu ri. Iyo ciana ici mureretwo na cerera kiri mutire na hinya. Nginya wa go think beyond. Yes. Ndoi reke ngwire. Kwe mundu ndondo wa hinya uri naguo ri. Distance yake ya gwiciria ntakuma ha nginya na ikuru. Wanyita. Yes. Ucio nginanga ni undu wa macerera ngina ndwiri. Eciritie muno ri. Ne group. Ndarathi kibioti tatira kibioti arari gore goyo age muteri kana mutigeri agicoke ke atia we no wetanjira atiriri to no we andu aya mundu angiuka atwike ati it is the first time okagwa kuna ne okago criticize ndi undu wakwa gatu wifi ri ureciria mundu cio ni mundu wa muthemba gani acio ni aria metago diggers. Exactly. Yes. Exactly. Tondu riu no nduramenya icon wifi yamba oria tukuingira na niwe muthenya wa mbere during our times muthenya wa mbere nginya mwire tundangeria agaikarira gate na hari ikarira ndari thama aikarite o ugo taga stars you etereire na kugoja you make your next move how ahorerete riu uyu aroka kuria wifi na mekuo by the ni ukarora kona atiriri then ndukire wa kirathi giake exactly. Yes, tondu aikorwo endu na wifi ri na wera ni aranginya ni akondari adeti kukuringithania mundu what is worse than that? I've never dated a man ambaye hajaishingi kwa plot ambaye ina wifi atia enda kwao nikifika huko tu ni kudunga ma password yes alafu baba ukiulia na wifi we waigira internet ni ikaga atia tondu ngikire mutongu muno TikTok ito TikTok tikwari kwirorera ruko ko TikTok kwari no ko ugiete ate no ihinda rito ikara nawe no ate biashara wa 50,000 I'm telling you shillings ito ngejira atiriri how yes tondu ni ukujira atiriri ni wikaga online research online marketing ni wikaga online writing ni wikaga maundu ma muthemba ucio na koguo ri ni ndagutera ki ndagutera biashara nyingi muno ndio gugwitagwa kwa ugitagwa kwa wititwo ni wifi kana ni roka kureria wifi roka kureria
muthenya wa mbere mwiritu na ndabataire ona kurioragia ni ukunywa juice kana ukunywa cai ati riu ati kuma hau ati ogithio yaku thimo yaku riu yoga aingire ni yoga data bado zisi yaku ati wamuhe ati no wamu hotspot aruta kuhinya ucio na wakwamba kuingira internet itha icio ati ni limu hotspot una hotspot nini kathie gutana tuka akogiye ningete ando tukona thiara andu thikwa tuka ndia gutana tuka kwa maundu by the way utaguo kurekereria we mwana ume especially criticism muimo tondu riu ri we uikaraga kugutare wifi tondu you don't need it it's as simple as that. Nako uikaraga and that is living within your means exactly riu arenda ninge akorute ku athie kundu we kuri maundu tarabatara umawe ucoka ngwire by the way hata nimeshtuka yani uko na TV ya 32 inches na za 55 na 60 ziko na vile ziko cheap by the way wale magaini medate bai mimi sijaingia keja mtu nikapata ambayo iko less than 55 na ni smart by the way unaingia anga Yahoo Yahoo nene kweli hata wala email leo wala email na imagine ni 120k peke yake 120 only 120 wala koira agiroke uri ya 120 urabatara yake wa mbere oneno duona gari ni ya wirori kuna ni akugamia nyumba atakupatia pressure vio by the way agioka nyumba urecenjagia kindu giothe o kindu giothe akiraka uga gitikiega andu ni mekwenda macoke tucokerere ugikuyu nigetha mundu akerwo muhiriga wake na kiria woikaine ni undu wake akagwira wairimo ndieka ni uhoro wa mihiriga nie demuzera bari akarema la ithwe nituikaine wega acera diori ora twegire muthungu gogo giciri horo agutuma ndugu yake wendo nani just know ya diru umenyage no uradiru nao diru na nani tutiakago masoro ithwe story unakuja kuniambia ati mambo ya wifi ni taruwa de no ukeni ujire horo wifi ate go hotspot aza go hotspot ai kuwa gire gutweka devil's agent hau na tena kwanza ni muthenya wa mbere date ya mbere exactly ire ndagwitagwa kwa thutha wa gukorwo ati tucemanite irabu-ini wagu ukorwo kirite ki ukirete ugakira ona ni kurio rorio kiuria tu ngurie kana ni urugite ngurugire na riko riria muico anake ariu ni magirie tondu metagia ni kwagire mbucire kundu guothe nyoko ni gwenja gatari kaheu ni getho muonia indo kamone ojiga muiko ndu muraruga nake amwe ni ojiga muiko kahiu ni haha autina gitunguru ngenda nyamu iria cietagwo makiria ri mavine kana maria mangi metagwa gandu iri ici tuigaga haha nigetha muthenya ucio ngioka ri ni ukaingira ku agoka na nyama aruge ukamwira tu agioka na nduthi kimuiga agerere bucere-ini ni agerere bucere-ini hakama oe kilo na zoke agere kire wa ina spirit abate na mzinga ndurenda kumaja okay atonya riko yes aruge nataka gwetie biate cia kugura ni agura na ciake ukio mucoke ni ukani ukumusoti yes no mundu roke pua ndagota kugura tata bado siri pua soke akori oro wa wifi what do you in this life ureka atia nake Alaika maisha maigoro na mawero liko she is not even worth no ni hare ni hamundu ungikuria kayu ikaraga broti etari na kiria na wifi na yokamenya rĩngĩ biacara ya mũrutithanagia nake rĩ rĩngĩ it is worth and ũkũmũcokeria mwĩre okay fine ndĩreciria gwĩka atĩa ũgĩthama athi mũndũ ume na koima kawesti atonya matatũ ya kĩrĩa matara oka na matara igwa ujei oya nduthi ujei no ũrakũria kota wifi arĩa matia ũguaga arĩa angĩ ũguo arĩa watu aache tondu riu ri ndungituika ati waja o adrobirwo na nduthi kogwo she cannot afford Uber then from there
mudo ne atonya akuri gutire wifi kindu kia mbere haya wamwira atiriri brother yode koragwo na and you don't need it na wifi akuri na sasa nitafanya nini kwa sababu hata sina nini sina data sina bado acha ni ku hotspot anome hinya mumo akona nguvu and when you are away something monumental happened in this country not discreetly but in the public eyes. What is that? Our friend and our age mate AKOTHE got married. Na niracoka ne ongigirite guku mitandao-ini na ngono horo ucio arahikire wega na ngono andu aingi makiuga atiriri what is preventing you niki kirakugiria we ohike hakimari wa gathirwa kwa nini waleki na masomo mmeenda ngapo na ukarudi mwena geti sam kwa nini amwaleki but aja le razo kinero mona azio maroragia ugatreri ona drama isi nyingi ati tondu no wahiketio ni mundu drama isi ati no wahikete riu ati ura wakuhiketie ati baby daddy atiriri let me tell you maundu ma muthemba riu tocio AKOTHE arekaga ri ma muthemba tocio it can never be done with an African man. No, never. No, it can never be with an African man. No kori wati mundu ucio riu enawe ri riu hati kindu ndari no ndungi thiini wa thi no tigarite ta muthuri uria akoni mundu mukoro pio muthuri aikania na guku kiria na guku wa karijini na kou akoni mundu iketie miaka na riu ndungi utigarite no vijana barubaru ri riu no akorirwo ni umocio ucio itaramenya ari wa bururi uriku ni mujeremani ndigwiciria na history ya AKOTHE wega no story yake cia history ya AKOTHE ndurabatara gukona yo tondu mtandao-ini na igua no gia kona igua githungu no na ndarongete na andu ao ara muthungu mwetu mwagaru gwikana wa guka no ucio andu eni turagetereire makirugamia aciari ake mwana wa moika ni mwana wa moikania au ni wamenyaga ni scam la ni mathiaga ni maracagia cio kweli atiriri kana guthi kuhoya uhiki kweli atiriri na botiga no horo akuracia ekuracia atiriri mugino uria kero angiwa ne kwenda kumuhikia ri no uria ngikatia agirwo ndetiguo haya riu hatareke turania atiriri aciari akade no ri ni maramenyire ni arahikania kana no maroneire mitandao-ini tandu ari angi no ko ni maramenyire tondu hehingwa takoretwo ari gukwa rathiite gucia ucio mozi ucio guthi kuga yathi kuga kwa kana arari kwao kana arari na ugutirukana ndubea kure ai no geta kwa athoko matire ru by the way asa matikagirira horo wohiki utwikagirira guku ona riu ucio no kone arakira akamenya riu ri ewe ne ikare hau uguo no ko uri arenda akona njira conduit njira njega ni AKOTHE AKOTHE ti mucetho we kwa andu ingi muno maretereire ahike nginya mutumia uria wa Raila aturite etereire AKOTHE ahike na tiri aria namba ici ciothe iratarwo aria akoretwo aikite ri ngana umwe mundu muiru ungi wari manager wake AKOTHE is another great Kenya and wamenya orari munene wa kiama giki gia Single Women Association of Kenya na ni kuroragio no kune passirwo the button no kuratu we araugire ati no agukorwo marugamirire AKOTHE na ithe ndiagikwira araugire wakoma arugamira atumia ara matari aikwe moiku ngetia koyoro agora kare aithete arugamira but it was fun na niki maisha mama tikwenda uikare be serious muno na niki wetereire gukua
atiriri wetereire gukua atari uri kwari uhoro wa makari kikinene twetereire utire na is just death no nikio tonete utire what is it nikio tonete Kenya no ate we imbekire uria ngoro yaku iraigwe kienda no ni mundu weruta Jeremani erehe aiga atiriri ndari mundu ungi arenda arenda wakothe na ciana cia akothe menya ni ngima ni aya kiria magikinyite andu akuhika nao ni andu akuhika andu agima ona ni andu agima no athungu ri akothe ni ahotanaga na athungu pena oiru wa undu hana witu mundu muiru ndangihota maundu macio no nikiona oiru niona ni beona ndangigenda ku ati taru ati ujira ati no me ati kusidina ka Fred Jeru kuria akothe gwire mure bypass oje tutingiuka ku tono yo nginya ni keru Kia de auri ngomba ku deactivate account cia kwa cio social media kondo guothe mungenyita njoke thame kuria tucemana tori gugira gwatiriri etuge Katari nyaviete wega no na soso acia na ithano tiga soso ratona twiri wakabajuka ratina Aro Kenya zaba ni oru na kobash na ikone ni no gukira ndakira ndaigwa tiriri ucio niwe waige gori yakuba ari nginyite na gutira makani haria muracemanirie ndakwirire atiriri ngari ira yuma huko tauni ri na yathie iria cieta gwatia ngari icio cia murengo itako cia murengo ngari ira tareko na tuge ngari ira thie Kiambu no ngari ira thie Kiambu ne cukithagiria ha muthaiga na gatwika ati gutire mundu wa kuringia ne by the way ne cukagiria hau igacukiria hau muthaiga igacoka kaima igacukiria hada DCI ikaima hau ningi igacukiria haria ngiria haria ore sidai nona Ridgeways ikaima igacukiria haria Githogoro no anyita o ikiingirago no anyita na no akorwo atiriri we hau wacukira riu hau wacukira ri tondu negicukirwo na waingira we hau wacukira ri hau niho haku ndiguo hau niho haku nigo gitwika wacukira he akotheri hau niho haku ta muthungu ucio na neretwo umoci ndiguo ta muthungu ucio riu hau na gutira makania tondu kwi mundu thia kuraihu tondu wariri gukirira nake ucukeire muthaiga na hari uri thie Kiambu thite hari uri thie Kiambu thite nditigo no muma ngari ndoro iri o imwe kogo he ingi macukite ngari yakothe na waingirira ngi Ridgeways kana watu waingira haria ha mai na atonyera utira makania uikireire ku utira handu tangiona wendo by the way utimakanagia ona andu aingi tigane kwihitha guku by the way makome ithite ri ema makona susu watu anatwiri wanajuanga lakini wanajificha tu lakini tunawajua kwa kuumira ni ucoke ona akothe akoragwo very entrepreneurial Mundu wa my ideas. Maige pio. She's a rich woman. Very rich woman. Very rich. Yes. O nikero wage thia tugietwo na mafafa yigeto igeto icoke ugage ati ati no ngai katako na uti undu ikaga. We onaga kona no ahembe gunjaga kamwira ukatwambe tuhikanio hanini makagea kana. Wagithukumaga we na urangirita na mundu umwe na wangira no onaga ati ndokaumaniria ati no ni uga ndwenda gutukania mbegu na twatatu twake na ndakuikitie no ngira gokona watira andu murathi wamwetha nginya biacara-ini ukamwaga na andu aingi ni mokite magakuria ugecunia exactly yes no ega wikaraga urorete ta mundu gwitu tondu ndari by the way na no amenya ona tutinge mumenya gatiga igaga maica make guku ugu iguru na nowe na ugaga muonaga kiria arenda muone tondu nowe ugaga oyo video na agapost he maica mangi make tutoy maria atendaga tumenye magakothe ni tuwe magakothe ndionaga kindu akawaithite agiroko waithite akothe nowe agatua kiria murenda arenda muone na thiaga wega ni wega by the way no na thuria ciake othe aigaga tigo waria ga DJ wake ri ucio no otaigagia kindu ari manager ucio no otaigagia kindu aya angi othe they very committed Omuru ya lera gato alato erikia twana tumithungu edi tuhi utire mundu utareraga ciake ni mareraga kigo ucio mwe cio DJ ucio kendareraga mwiria kwenda
Umenitumia lana. Unyala keikire. Ni officially. No wao modi. Yes. No lukira ndirarigwo ri. Kana ni mundu mugi akothe ni mundu mugi akothe no kono urerite muthungu ucio ndagoke na aciari ake haria muthungu ungi umwe ake ni Terence yes no marari ku na Bahati mtoto wa Diana muliri Njoroge ucio no marari ku na Jarango mwena muhikania kurokite mundu umwe mundu rume umwe rana ta maruga ma mikao ine kukwira andu tumiko ibareke ngwire nigetha Akothee ni kana kangi arenda ni akirugwo kaigwa ena hinyo jo wago ya kana kangi kamwe aya kana kangi kamwe amwe ri wecoka kwa nyujire mani omois no itomaritwo makwa nyuno gie mutwe ngora twingire atiriri Akothee niwe namba inya muini ura mutongu muno thiini wa Kenya yes mundu ngire iga atiriri ainagira ku Yokoli kana kwa higo kwa umereta ndeto ate ginya komuriha ni hinya yes she charges pesa nyingi aina rwimbo ruriku si yake na cia zambido ciothe neto ciui magire mena zambido pesa iria getia ndungihota atiriri ni undu wa maundu maria aongagirira atiriri maundu magire ma maajabu ucio niguo hiku wa mbere ndironire yes utarari na mwena wa muhikania matinerwo na marugame wari na muthungu umwe mwena mwe ona ndo raigi mathite guthondeka ma YouTube channel ngogu mwena muhikania wari na one single person yes amwe riu no cio ona kone bara mwena muhikania ngirahurirwo thuke mutwe yes ito maraukite marieri just the two ari mwega muno ari uhiki mwega na no ega ningi ona andu mamenya atiriri maica matia kwenyitira muno ningi ndate wage gwika maundu maria ngoro yaku irenda no ningi ni hekwara ningi mundu akira maica na njira tondu ningi ndungigitiga kiondu penya mikoa Uthio mwire tutota ina ciana uthio kwa mutumia ina ciana ithano cio ma university kariki giki wena yo ufata irio rikio thiini wa thi ino gikeno ikoro yaku daru jo ya tiriri ciana icio cinge mwita atia uriko uyu daru uyu raike to daru menya ni mugima mwire tu cio nyona guku kira ni nyona ndimuona guku ona hari nguraigwa arathomera university na kuja exactly na hari nengi mari guku mari university guku giki koyo indiri ciana icio ciagwo gwita muthungu cia mucia atia imwitaje kumwita baba we ni rona thama ngimwita mwita cio mari mwitaga omozi uri aretwo ni Akothee Ndio mandiri mwita omozi ale mwitaga omozi uri aretwo ona omozi citana kiona na miaka mingi ucio omozi omozi ndana miaka mingi ogoka kureire thiini ga muthuri kaunako ndungimenya but it was fun a lot of fun and really fun keriu Akothee hari ni mundu mukenu Akothee Akothee ni ndo agutigira maundu ati meririria magoro yake ni marahingi Akothee maraikara riri ona mohiki maria mahikanagio ruraya yes maria mahikanagio ndi andu metagwo auria akimukardasiani Kanye West metagwo auria etha wate oinite ati ainite rwimbo rwetagwo riri Men in Black Will Smith tema jamo maiza maria maikara yes hata ukirona tari wigona tari ndiraigwira Will Smith na mukari matituranagia ukigwa ninge Will Smith ria hikania no anyita yes majamo maiza maria maikara go ruraya na gutire ru ukigwa tari ndithia kwirira baba wa Kardashian ri etagwa ngauri aretwire mutumia arikia kumaciara etwire mutumia Alia kwa ona kiria na nyamu itagwo cietha wa nyamu reality show alia kwa reality show ego kizoka itage baba anyu atia mamu na umiria kinya nyoto ave zutiro kinya nyoto oge mwita na mutiarire ora kwa maundu mo batako mega Dio da me story yake ageta kwa ngau muthuri ucio yes
Arikia guciara kana ciani ri acokire akiuga nie kurigana na nie ndiraigua nie ngoretwo ndi mutumia okoro na mwiri wa mundurume akambia guthecwo cindano cia gucenjia hormones na ngimia hips Rosa kaigua kiuga gukuigua ati nake ni arahikire no anga maikara nyumba imwe Hore makoragwo makoko kundu kumwe na baba wanyu no ni baba wanyu ni mamu wanyu mwina mami eri kwa baba wanyu ni akiumiria nyondo Asante. Very good. Tumetagira kuona ni ngehuka. Yani ndo mere ndungataga ngai wa ihinda ringi. Ukoro wecira zini wotungataga. Tokanua. Omudomo kwa bibi. Awandu mari otengeranĩtie nĩ moni manda. Yes. Kwihonia gwitongia. I'm telling you. Yes. Mundu atongarengire mukinyanĩtie ku nĩ rĩgwa hata handũ negete isteno. Asa ndire ndiracoka kumuigua ringi. Yatigire agitirwo na akiuga ati okoro muranyamba ri. Wetherere June. Yes. Augire guti handu handikitwo ati tondu ni ambitwo ni akambwo ringi. Atiandikitwo mabuku-inĩ matiandikitwo. By the way ni arahotire cira. Ati tondu we arauga ori nie ni uria wambitwo hingo yo. Ndazone ndiere mugikinyamba ringi. Mugikinyamba maita meri. Koguo inyu aria marenda kwamba na thi mwethe mundu ngo wa mwethe tondu riu nie ndi guku na ndi sawa. Yes. Na ndariukire. Na riu okite gwika atia by the way. Uri ko ucio watongareni. Na tondu twaigua twathire uyu original twaigua thi gututhondekera cikaro ri. Na gicoka akiuga goka ta muici agicoka ri. Nake wetamburukia gwitamburukia no we kwari na muici ndetamburukagia. Tumona marito make mothe. Turakomenyaga biu. No ria original igethenie ngicoka ri. Gacoka ta muici. Na gutire ritho ritageka atia. Ritakanyona. Ritakanyona. Riu uyu ri. Yes. Uyu turamuonera guku social media. No uyu ungi uria original we ndi tu ugite. Yes. Bururi ni kithina wiha. Tondu ndiraigure ningi na kou. Kwi ungi nake oracinire kiongo kia mundu. Ni uiguite? We kwina ungi hindi na Easter. Waneretha no nake ni borithi. Araugire Ngai aramuonetie thiini wa kuriuka kwa Kristo ri. Sunday ri. Kanitha-inĩ ri macine kiongo kia mundu na ni maracinire mundu kiongo giake kia mundu gutiramenya mwiri ucio ungi wiha ni arethwo kadokinyete ku na unjiranga undu wera ore indo ciaku ko ya ore kiria wina kio ria kanyamu gaku wina thayu tigaira maundu maingi tondu riu niki gitigarite ndogo kuwa tu niki gitigarite Ni rakira ngona tari hau raigwa ngicoke tari ho gukua tututigitie ri atiriri we ni undu ngiri kuri atiriri ndakwyorora ri thiini wa media it was there. Yes. Na borithi ni maretha na muhunjia ucio wana kuaga mbugo maicia kana kou nake aracindire kiongo kia mundu anaiga ni mwathani uramuonetie na arakiruta beba bagi arakimundia riu kurarigithia atiriri ararutire ku tondu gutire na mwiri mwiri nduramenyeka ndio na kono uthi kurio mbirira-ini ndio mahinde macio mangeriu makirio mbirira-ini matari na mutwe toko na no bana mwiri fatai gwithi kwa wi wothe na no ame mundu ucio no age kuriuka ndio ati ayekira no Kristo oye tira tukinyite ne ukajunguru ikari wikuo tondu ndagorire ho rumia kiria ri gui yatiri undu na andu matie gwikirira muno horo wa kanitha kana dini we menyana na Ngai waku andu na mokete by the way ni ehia gugukira tondu mundu aroka akamenya kiria ngiuka guthukuma hari we exactly na oke tu anyitete kirikaniro nigetha aikara ikuririkanagia ni ugutonga ni guikara wega na ruo cio maraina mbere ucio watongareni no ona kanitha na ari mwende koragwo ira tolerance njoru muno makirite atia tona ndie ndirigwa nginya mabishop makiaria utire mundu makore na mundu ucio atiriri kae tari hari hakwirwo mundu uri gikorwo ari mutheru muno higa guthe mundu ucio na ni comment ta iria cio cia Erikio Modi gona content ya rangiriye lego kirake makona na mahota guka handu meru atiriri mundu ria mutheru muno uri uratwarithia kiugo uria kiagirire atiriri no ndui gundu iku ni ko impersonate yes na daru igitwa we thirikari ni agwo inyite uyu uretwa Jesu ri
thirikari egutokune gukore muhangite moko ona thirikari no yambe kwa etwe ni contact ya rage create inake oretu agiria inake o Maria na Jesu ndahikitie Maria omuka era ni condemnation ni giamba kuma tukuri ngwataniro iria tukoragwo nacio cia dini guku bururi-ini urio thina tolerance iyo etari njaga kama igira ngai aruirire ati ni agucemania na kiundu gutiri undu gucemania ona ni nguga tao ni okeruirire bare no ti yakwa baba yo na ni okairuirire riu Ule, mutigira ngai. Maundu make agire serious by the way. On a very serious note, people are getting brainwashed each and every other day. Yes, true. Mathambagio mitwe tu. Mundu ngiaga kweheria maria uwi na umore ukoragwo naguo agaitirira takataka ciake thiini waku. Na kuma goka murumirira. Gwiraga ungienda kumenya andu ni matwikire brainwash na bururi ugutiri handu uthiite na dini na kindu igutwo kanitha. Ikarere mwe TV ni wo remote. Othie channel ici cia mahunjio ni ndatigire uigo to kajuguru ikarie ciandikaga ku ndakorire mundu ahutitie TV gwake ri yeterero anyoje mikono kwenye TV yonogera Keutia TV kimenya nitugithiete wega no ciakirikia gicoka ngimwira no nginya hande mbegu yes na matitagia mbeca nyingi na ngiona handa no tukiaragia nake ni ateithikire TV ndingiguteithia muthuri Tuwetekio TV ndingiguteithia tuwetekio atiriri ni kindu recorded atiriri ona mahoya macio ni recorded nguragia atiriri yes nguragia atiriri mundu tari wathie Githumo ri ina ndari athie Githumo angikwira ati agutware Githumo asa ndigetekania gute na riu ri na mundu ndari arangithia maguru make Githumo no na igwa ndenda guthie Githumo muthuri koure ke ngwire ndirakonia mitae yothe uri ndiragutwara nginya mikawa he mikawa ku ikorogo imega ya kuria muno no na kandiaga na kadere no wathie Githumo pamuria thina ni rwathie Githumo ndie ndathie ni na uyu kondiaga na kodere atia atiriri thina niki we na ithe tituthie do you trust that person would you no ewe thina ukagira riu hau riu nimekwenda mathuthuria aria athuthuria mundu no tie kurugama na mundu muno na kuri mundu wa thi ndukana ona in fact Biblia yuga wega mwihoki mundu ni murume mwihoki mundu ni ki ni murume yes mwihoki mundu ni murume koguo tiga kwihoka mundu muno wihoke Ngai uria wakumbire yes ucio guturagia muono ucio kuwi ucio wi tuco twaku tuothe ucio wi thina waku ucio kuwi ukirira na wi mukenu akoragwo ekumenya ucio kumenyaga nginya hindi we wi thiri-ini na hitho-ini ucio ni waguo gutrust muno oti andu amatuikanagia guku utuku toke ndironire akira andikiri uri akamwira lakini unajua hatuwezi enda kwa hoteli kwa nini ai wachungaji huko wanajulikana sana ana adie kwake ana atonya kwake Lausi no urarugamia maundu maku mothe gutware kwa Ngai akonjera ndia nguko yaku mutwarire rero uri ogiatiri atuwezi enda kwa hoteli wachungaji tunajulikana sana huko tunajulikana sana huko na akakamwira mambo ya mapenzi akakamwandikira akamwira yo nitakupatia mpaka ushtuke yes riu uri no cio ndio ororete iguru Ngira kene nona andikirwa ati kwa nini huku niambia uko na bibi na watoto nilisahau Kenya hizo Kenya rugamite wega ure ira ngone JKIA ikoima JKIA ikoima Kenya Mwangi mundu ni murume mwana igari akimenya goguo aiko ri ucio ni mundu atoka reni na arahitukira ku andu ini andu maturitie maru yes ari mamwitikitie yo
Pio ngiona mathiaga na no na mekirite uniform ya kanitha wake ri. Ona ungithikiriria ona ungitia guthii no guthii na tongareni. Ututhikirira ndakoro thikiriria ona aya marahunjirio guku tauni. Ndo ya kuna ukiuga na gicagi-ini. Mwendegirega. Na njoo huko Githurai. Na njoo huko Githurai. Na ninakuona. Nakuona nikiwa kwa hii TV yako nakuona. Egiwe adiriri. Na inajua umekuwa na shida ya tumbo kwa muda mrefu. Menya basi nikashika leo. Nakoya mwerekera. Kama nakoya mwerekera. Mungu ananiambia anakuja kutatua shida yako sasa hivi. Just whatever you need to do ni kupanda begu. Kupanda begu ya imani. Alafu nyoosha mikono yako katika TV yako. Na kwa koko mako hutia TV koko hutia da. Adiriri. Wewe. Wewe kakare koragwo Kenya no ri. Ne hore to muno kanitha-ini kwanja kanitha riu ni tigitwo na kakara iria njuru. Wewe andu towe guko tuwe na umuthi ni tumonaga. Yes. Tumonaga. Tira handu twanaigwa mana thomera ndawa cia miti. Tiana imakondo tugwite ati mana thianga ku. No ukaigwa mundu akwira atiriri. Ukirakirite ukaigwa akwira atiriri ukamuhurira. Akaigwa akwira tareka ni ngugwita. Wacoka riu ningi akuhura ukugwara jake bro. Amwira ona ndiuma na urue. No ngeithi uri oho. Akura ni ndiri oho by the way ona no minoga. Kamuri wanogio niki ai ndiakire mutitu Koko Forest. Kondera hari kugira miti. Ari kugira miti Koko Forest. Ndio arari kurogota mirangi gatundu mbetagwo mibangi. Gatundu no thio kiathie. Na boso. Yes. Imagine mundu akwira arari Kongo. Athi arari Kongo. Kugira dawa. Imagine makema Koko Forest. Tukania mukebe mo wakire hau. Wadegu. Gara kamada kerau. Kamu kami okey. Ojoke wikire na moya. Wikire njugu. Moya mugebe. Na moya na mugebe. Tukania wega. Lokaga kagora tukuniko twa capsules. Athia akagora tukuniko ukamukora na mugana ciana makunika tukuniko twa capsules. Agaikoroka miru. Kagukwa kaiga miru tukoragwo kuo. Mukawa witagwo na nie kwanja nie ndagitari ni ngakondeko nie mwene ukamukora na stethoscope kindu kiria gaje tiria ngana hutia ni thimo yake no riwe na stethoscope. Yes. Ta imagine mundu ucio kibungurira githuria tia guthikiriria. Yes. Na ndo nginya kiria ndagitari aroraga hau thei agikwandikagira prescription hau ni arandika na prescription agakorenda gukurihia etagwo ndo consultation ugathi ugasemaria na brother yake ukamukambiriria kwaria hau. Yes. Kamwira na ngadi anyu athire mbere muno. Ndio maundu ni twikire ndagitari munene. Ako ndagitari uri kuciana ithie tumui. Brother yake agira ndengo. Brother ndagitari yathondekete mami. Ala miatura hau na sukari na niguo mugiite na sukari. Ndio araigwa araige miru agithondeka mirimu yo ya sukari. Na gutengera thakame. Kuriagwo ni mutwero uguo tari na gitumi. Aikwira andu kamunya magego. Ni ena ndawa okite nayo yakwa kumunya magego ihinda riu ni riathirire. Ya guthii yakwa ndagitari ukamutumurira kanua kumunya magego. Na ruo ruothe. Ucio tiganu wake no cio ukora uthie TV utiganu riki. What's the difference? Ucio tiganu riki. Anocio mari okuo. Mekuo. Mari oguko. Mekuo. Na aria mari frontiers ri. Riu marutaga mawira genuine. Magionire riu kau. Magacainithia makiria mbeca kuma turukana nginya gitengera. Magicoka riu mundu akiga kawira gake genuine. Kega muno. Na gaka kafurati gake. Ehororagira riu agwa ngora ndiumiraga muno. Nigetha ndakono ni aria athondekire. Ke andu amagikua. Na igire mathire. Na mendagia migunda nigetha ukete oikie maguru gikira-ini wina ndawa ukite nayo kuma India magaza ina mokite na nyamu iki atoka waikia maguru uguo mai magatuika makaira ma white ni kuonania ni warutwo jams ciothe na tumazini tuki twakoragwo tuhana karia gathima ni urona karia gathima mwaki na andu a electrician gaka gagwika ati kehoma gakoragwo na kaigai gathikanyitithagio uguo kaigwa akwira atiriri
ino ina mwaki. Ino ina mwaki isa by the ikiri 12. Makora na takau. Yes. Kautithio ngoro ino na ngoro ino kona gathiu. Akwira riwe. Nego kwandikira ndawa. Na ndio kagira ingi Nairobi. Wabisi itu ikoragwo hara. Kana wetere hatondu iria itingigukinyithiria mweri uria tugoka guku. Iria tugoka guku. Agakwandikira ndawa. Yes. Na ajoka cia guona kibuyu. Na ni ndego. Ndego ndio kuhuna ukaigua wega. Ngire gitakoria protein wega. Onethe itwege ke capsules utaki undu munene ngigwika. Imagine mundu mena kaburuguta kau kamwe gatakindu kangigwika. Mena mundu mugana ciana. Makite nginya ga tent. Yes. Eko mundu ndathire ngikore na ga tent. Haria wira ucio rutagirwo. Ndu mena tunyamu twigikira capsules. Yes. Ito capsules. Kana ciana igitahia igikiraga. Ikagia andu kamukebe-ini. Kiragwo hau. Mena twa yellow capsules. Heto getwa blue, twa green, na twa kiria, na twa brown. Tu othe mena tu. Yes. Akora ciana hau ni ndeire kira kamande. Ameno kwale da guthi gatundwa aheni mamu wanyu. Imagine. Bururi wa magegania. Ati guturagwo ni mahindi ati majabu. Ati waigua ati ni uraturwo ni mahindi ndukauga ati ni ukuru. Ucio ni angane acid fluid ri kwageta korogwo ku thiini wa mahindi. Ungedaiguite weraga andu atiriri. Ati kama uko na shotgun. Ucio ni wali morupio. Nitaibadilisha ikuwe G3 niko na dawa. Metoka Congo Forest. Era dawa. Tendo atoke gutinda ati ukimaka. Mara ye yundu fani by the way. Yundu fani. Ni ati we. La korwo mathikiria kana ya igo kurumbirira nigetha ukode na shotgun na ndrende twike rongu kanire kana twike G3 we G3 niguo mucingo ria muraihu muno ndio ndrende twike G3 thirikari igatuma mundu umwe kuri andu acio thie yes ayo dawa riu ukaturore kana ni ratwika rongu kanire ona twambe tuthime ona content cia dawa iyo turore nigetha content tukugore kamate dawa dawa didoge thima content aba turago thima content ciake ndio hayo dawa cia ciumia ithatu ndo thionywe riu ukaturore shotgun kana atwika kiria G3 ukaturore aga athi ukoria tiriri thirikari rekagiriria andu aya muno niguo maire andu rekagiriria muno oru magirwe kora igara magikagio ritho wega gito kurekereria andu mundu aiga ati ni Jesu na guku na tukirite guku na aga brain wash andu biyo marekereria riu andu acio tondu amo ni magathie gwa shaitani ri ona ungikiurio ugikiurio urio arekagiriria andu acio mathambio hakiri riki na wari ku no wari munene wa bururi na wari mugi ukirite oro uguo ukarekereria andu menderio kamande indi dawa cia arthritis kamande kaonirie arthritis kaonirie kego mundu wanyu ni ku ni arahurukire tarari Congo Forest ndagitari ucio Congo Forest ni nyamakima kegora gatuzoi ahora ni atuzoi na kiria na wikira dawa capsules so sad by the way.